Jawamo sharia thibitari munene wa Kilifi ni kwa family na arata marekinyetie kwa mukira mire ya ciana ithano iria ciakuire ciumia ithatu thiru thutha wa kuria makuno mari na thumu itura-ini ria Kitende wa B mwena wa Bamba gicigo-ini kia ubunge kia Ganze. Ni muthenya urayoirwo ni maithori na kiriro kiingima kuona ciana inya irari cia nyina umwe na wa gatano arari wa tatawe. Ciana ici irari cia ukuru wa gatagati wa miaka 6 na miaka 14. Thabarĩ ya kuma mocarĩ nginya itura ria Kitende wa B ĩroire makĩria ya mathaa merĩ kuria kĩrĩndĩ kĩnene kĩa aikari kĩrekinyetie kugera ciana ici ũhoro aingĩ makĩhotwo nĩ kĩeha na maithori. Na tondu gĩkuũ gĩtuĩ mwana mwende muciĩ kwa Juma Charo utigĩtwo muciĩ wa andũ 6 urari muciĩ wa andũ 10 thutha wa ciana inya gũkua. Mimi ni mzazi wa watoto 8 lakini nimepoteza watoto 4. Na nashukuru Mombasa Center kwa kunisaidia kwa kunilipia bili za wale walikuwa hai na pia wale walikufa. Watoto waliletwa Kilifi na ambulance trip ya pili na wazazi wao. Ikabidi watoto wa yule mtoto wa kwanza ilikuwa nimekuja naye apelekwe Kilifi Makadara. Pamoja na ndugu yake msichana wakapelekwa Makadara. Basi kufikia asubuhi yule mtoto pia akaaga, yule msichana alienda kuchelewa kule. Ikucia ciana ici irerikana gucungiririo ni ng'aragu iria irahuhamiruri gicigo-ini kia ubunge kia Ganze. Thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Kilifi cikiuria ikinyiria ikari uteithio wa irio. Ombi letu ni kwamba rais wetu pale mahali yupo ajue kwamba huku Ganze tuna changamoto ya njaa jameni, si matani. Kwa sababu ni jambo la kuhuzunisha. Mimi Edi ni mtoto wangu kwa sababu ni mtoto wa brother. Juma ni mtoto wa ndugu yangu ambaye ameaga, watoto wake 4 wameaga. Hilo ni jambo la kuhuzunisha. Hivi karibuni wanajamii walilima lakini mapato hayakuwa mazuri vile. Mapato yalikuwa kidogo kwa sababu ya hali ya anga, mvua ilikuwa kidogo, watu waliingia mashambani lakini mapato yalikuwa chini. Kwa hivyo tungeomba serikali iweze kusaidia kwa upande wa chakula, ije isaidie watoto wa shule pia. Kuna shule zingine pia watoto wanataabika kwa sababu ya chakula. Arutani mathukuru-ini ma kaunti ya Kilifi moritwo guthomithia arutwo makuno maria magirirwo ni kuria na makuno maria magirirwo ni gwithema namo niguo kurigiriria ikuũ. Arutwo kuma thukuru wa muthingi wa Muungano maria kinyetie mathiko-ini maya kugira aruna a uhoro kuona marathomaga hamwe na ciana iria irakuire. Ni muhimu sana kwa kila mwanafunzi awe akijua ni kitu gani ya kula, na si kupenda kwao ni njaa ndio wao watoto wamekimbilia kula hiyo mushroom. Na nitatoa pole sana kwa hii family na tutasimamia na kuendelea na hiyo family tuisaidie hadi mwisho. Andũ 18 marire makuno mari na thumu na 16 makoretwo thibitari-ini. Aikari nĩ matũgĩrĩtie kambuni ya uthondeki wa thimiti ya Mombasa nĩ kũrũgamĩrĩra thogora wothe wa thibitari hamwe na wa mathiko ma ciana ici 5. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.